Choki hola long unity, victory and prosperity rally ame ki paman pong. PMAY jahem ki kim tang lapen ki kim boma puthak District Rural Development Agency lapen Karbi long atumpen pherang ki ame ki pha. Phuloni Borsing Ronghang Auditorium Hola Long Seva Bharati Purbanchal lapen Ayurvedic Medical Organization atumpen Medical and Health Awareness Camp kibi. Kardom pini Karbi Prime ta birta long pen kadu kabe phanta me kardom na pajriklo. Tangte pini Karbi Prime ta birta angton pen arjwitha. Lakhan korapho Nilip MAC constituency ke parlo Choki Hola Higher Secondary School pathuak lamalong matijong ni phai troxier ni Unity, Victory and Prosperity Rally Purat Amepi Padopona Birta Nangli. Bangso Mayalong Langso Mepi Rong Kimialong RCC Adolong Nili Block Asahema Dunghet RCC Adolong Lapan VDC Bhawan Sangtilang Swalong Ingpupon. Koila Matialong Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School Ahem Dokhara English High School Lapen Chokihola Higher Secondary School Ahem Kikimpon Japan Long E Sampo. Rat ame pialong pre-Christmas talon ponsi cake sitame inghan pon. Alhiaman pen Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin, MLA Atum Bidya Singh Ingleng Lapen Dor Singh Ronghang, EM Satum, Local MAC Pobito Rongpi, Lapen Pinang An Kethe Keding Atum Chetongdu. Labang Swamaya Long Ongdung APHLC, NDF Lapen, Congress Rataria Songpen, COC, BJP Long, Chipa of Dunrinti. Nilip konsensi araratu, ubiturong piakehai pan, betahinya tams kapehai airport, aprang sini itu dimkan yang lohin kan, kan nilip hawa tuhan niat rong, kacuro lapen, lang tuhan pulang terpajar lapen ke nilip konsensi angkalong. Kapre sayang deng kacing thura sayang deng kapicun dia phan la kubiturong pia ke hai ka bori pe na jo ini RCC please tam cholo jo no la pen hin RCC please pen anda ku kono la pen jo ke somado pen chenglo school building pen chenglo akrurang se BCCI scheme si Allah ka bedake school ta midang dim do prong dimlong tame dak application school building ta midak ki pido lapen SOP di pen namai kuti siatan kado lason si akurang si lapen residential school ta dan jim ponlo na yok sangpona ta kuti chokra lak chokera siatan kala ta pina yok sangpona lason ta kasi akapre asayang ding do dak war pen chenglo school building pen chenglo kijun alang pen chenglo akapre asayang ding kapacing thujia phan raratung aning ke hang ke dua joine si ubiturong pia pan juga tantang election on dunga vote ki pena joine si pini ni tumla haya sayang ding klem pon pia pan si timgar jang long hin pena medical sub center si bangke non tiar bom na tum chini non RCC bisa dung bangke na pena kapre asa sayang ding itu anta mini tu karga autonomous council pe klem pon pia pan lan kan ki dolar sila kan piang bom kapicun je pan beri pon pola dang ni lip konsensi nola second time Pubitur rong pia pan nili bahawara tu dan nili rarar tu alang lipan ongdunga but dipiben kapehaya joni pen mod heklong po sayang ding isi ke claim pon isi ke break je kat heklong Karbi Anglong District lapen West Karbi Anglong District Aparman Sarkar pen ki dukla katuma phan panong pisi Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Scheme pen hemso kimrang pilong PMAY hemso kikim kirang kapatang lapen kikim boma hemso doang ta kapatang serak Japan perang kiame ki pahut Karbi Anglong Autonomous Council Secretary in Charge DRDA Project Director Dilip Terang pen patini perang kiamaya long pen kapachini atengke kedam tang surihini rakre trokaning kan pen non an Karbi Anglong District lapen West Karbi Anglong District arlo ki dukela katuma phan sarkar pen Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Ahimso kikim kerang pijia phan panongsi 48,043 PMAY Ahimso nakpali Laswang bong pen 37,582 Ahimso kikim tang et lapen 10,461 Ahimso abangke kim bom
Karbi Anglong District of Harman 32,346 PMAYG ahemso nangkile pen 26,333 ahemso ahemke kim tang etla lapen 6,013 ahemso ke kim bom lapen West Karbi Anglong District of Han 15,697 PMAYG ahemso nangkile pen 11,249 ahemso ke kim tang etla non 4,448 ahimso ke kim bom Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District along PMAYG ahimso ke kim 81% lapen 72% an kim tang nupusi District Rural Development Agency Karbi Anglong Dipupen Karbi Anglong Autonomous Council Secretary in Charge Project Director DRDA Dilip Terang Dinesh Pegu Project Officer DRDA Zuli Rongpharpi Executive Engineer DRDA Atumpen Project Director DRDA Asa Hemalong Pherangkiamai ki phagut than pachin 19,49,430 hem sanction lo wa kimbom lo ke non teng 16,04,677 an ke tangi ke lo इनके नॉन last 30 months अंगबों के 12,369 अहम टांगी के लो नॉन ongoing at present के 3,44,753 अहम ongoing दो बोलना ला सो अहम नॉन दिसंबर अंगबों तुम पटांगी पुसी मिली तुम अपन टारगेट ना पी इकलो so lason non ongoing the bomb ilitum Karbi Anglong a district along 2016 pen non unsanctioned tanga hem ke 32,346 lo ke non an ke tang ke 26,333 lo ke last 30 months along sanction tank 20,797 lo ke tank 16,476 lo non ongoing the bomb ke 6,013 West Karbi Anglong long total 2016 pe non sanction ke 15,697 ke tanks ke 11,249 last 30 months along sanction ke 8,030 ke tang ke 5,018 non ongoing the bomb ke 4,448 ke total Karbi Anglong and West Karbi Anglong bomb ke hotel houses sanction ke 48,043 16 pe non ke tang ke 37,582 ke last 30 months long sanction tang ke 28,827 lapen last 30 months kong getang ke 21,494 non ongoing Karbi Anglong and West Karbi Anglong to kong get 10,461 so lalo man ke non progress percentage ke 81% for Karbi Anglong ke West Karbi Anglong ke 72% इनके नॉन ना किमी लानन दिसंबर ना को एडिशनल टारगेट ना पीडीएफ टिंग तो हम 278 के Karbi Anglong के वेस्ट Karbi Anglong के 137 ये तो हम इंस्ट्रक्शन ना पिलो जे 8 दिसंबर में ला 278 पे 137 बहुत सेंक्शन पे नहीं कुछ Akaswani mate All India Radio along Karbi alang kapachan kerai kom lapen kapachata kahin azreding krui pen methang arpu ang thik pen ke khibom zoni strong pharapan pining surihini ra inkora ke thomani kana pharman Karbi Anglong live pen archoda All India Radio mate Akaswani along Karbi jubat lunkan lamet lamchong he huya putha kerai kom kapachan lapen kapachata kahin ke khibom Joni Strong Parapan Pini Karbi Anglong Live Pen Dipu Prasar Bharti Mate All India Radio Station along Palidamsi Archoda Karbi Anglong Live Pen Joni Strong Parapan Karbi Aham Pangalong Inot Karbi Alamaki Lunkan Hehui Kerai Kom Kabirti Tek Serabang Pu Puhok Damsi Alang Nipan Surihini Ra Inkoi Raket Homanikana Parman Archoda
alang li phan kapazir anong e alu along kapak lang ateng Johnny Strong Par alang li di Fu Golf College along pen BA History Honors chipaon det pen api Guwahati University pen MA angrup chipaon Laswa pialang li All India Radio Guwahati Station along boreng ki khiarni pen Karbi alamaki lunkan Hirizir lamjir hei huya potha kabirti kerai kom lapen kapacetak asai kengkam cejorpong Electronic media pen Karbi alamakia potha kapachan theklong sing Karbi anglong live pen non difu All India Radio Station mate Akaswani along Program Executive Officer ke khibom Johnny Strong Paraphan Archodam Johnny Strong Paralam le chethandam ji pulote alang ni difu Golf College along 1989 aningkan Union Society along General Secretary ta khila Anparata College Ruptalin Aronga Jia Mekta Katalon Monsamangbong Kapachunalong Jirap Chitud Karbi Anglong live akenang sut ke alang litum aphan akeru pipar piklo atheke alang litum ten ajoksi pini neliphan la lifetime achievement award matela bangsonong e neliphan dak nelitum Akaswani dipu sai hemlong wangsi nelitum aphan neliphan ang pajir lo wangsi ase alang litum kadog we aphan neli kachuru kangtung ke Karbi Anglong live program coordinator Bikram Teron alang liphan lapen stabatum anaphan lapen la bangso channel la board atum anaphan keru bi parpiglo nili la pusona anong e keding memeji nili odabe sitame alang litum koson ko pipen none sitame alang litum ningkang sampen kadog we nang ingwai nili phan la bangso nong e nang pi nang pajir posi alang litum maphana keru pi parpiglo lapen alang litum la bangso Karbi Anglong live channel sitame anso se achithe pading nang lapen anso se ke claim me dam me jia phansi chi me khan me jia phansi alang litum kadog we phansi tame nili hin pen suri suri akadom pajir lo lapen an parsi tame pini la bangso nong e long kapajir ajame ke long nang chetong dun kapre ka media atum dadu alang lituma meneli kudam edone la penchini ne sitame alang lituma ana phansi tame neli akeru pi parpik lo lapuson ajai me galong na chetong du nampor la pen alang litum aphansi tame anso se suri suri ahe jume pajir lo alang litum sitame none prangke bang jilang ani ta chokle me chudam me jia phan lasi alang litum phansi tame neli hijume la pen ninggang sama kardom pajir lo la pen Karbi Anglong live atum sitame lapuson sai ke claim pon la ke me piga sai puson sin nelihin pen sitama mathalo kedam tang penangani sitame alang litum lapuson ajai mek pajir lo lapen non eprang ke bang jilang ani sitame lapuson si khaya phan lapen Karbi itum abang putin phan lapuson ke claim pi lapuson abang pu bang pi lapuson du itum Karbi Anglong sitame lapen Karbi Anglong sitame chini dam yadune sitame ala English atumi pu ason thak behind the scene pu ason thak lapuson ke claim sadu lasi lahai tum hasi tame mesen amni tum haning wai thek pen lapuson anong ipipon lo pulatang te ala tum sitame asu se jakong horang chelong po lapen hala tum sitame asu se Karbi arada phan Karbi akhaya phan lapuson si mesen pen claim dam thek pu puson sineli kroil ti la dak pini ni tum dak Akaswani difu along ni tum dak Karbi Anglong live abitung pen ni tum si tingki chingwai pen tho dak ni tum Akaswani difu along iklembarem mate non iklembom sir Johannes Rongpar alang ni pani tum Karbi Anglong live pen and eminent public service award 2023 aso award ni tum dak alang li pandang pajir pono asi la so ke pajir along ni tum aphan alang li hin pen ni tum aphan nang kedeng dun thek pami pos same alang li pani tum hin Karbi Anglong live abitung pen alang li pan choro pajir pono asan ta taxi non kwang ti lang stame anso se ni tum la ti claim kedam chimi sena munit atama phan ni tum ingwai pon po aso kangwai pon along ni tum karchu ponji phan same ni tum 26 same ni tum padu pono asi non pinier ni tum la dak rido center dong alang di dak tem bom stame alang di pan kemisen ni tum tegon dong si
nitum Karbi Anglong life pen nitum chingki chingwai pen nitum alang ni function reward nitum alang ni kana budget non ki wangji surihini ra inkora plianikan ke pangdeng ke chari athari asamia temaphan HSL sia satlang ke tok pidopon ke pa satlang ke tok jia ho satlang ka petok don pami thek jia phan usuka song dipu regional committee atum ake joy pen lokithan ponjia phan clearup high school along free coaching ingpu pontang Kedamtang matizong ni phai trok siar ni ke pangdeng ka sarali bom ari soi jang atma phan aki joy pen lokit han ponjia phan clearup high school along usuka dipu regional committee atom pen free coaching in pupipon usuka dipu regional committee amei pu long sodar be pen kachari pon amei along usuka terapia amei amei pu bibi sonteron clearup high school headmistress bobita ingtika therapy pen chenglok pinang an than bang la pen lo charli osomaratom chetong free coaching along science la pen match a subject si than pon quality education of phan rd pipong si niletuma hin pen pinang an asai deng pon la swang bong pen surihini ra inkora pliani kana baha HSL sia satlang ke tok dunji ari soi jang atma phan free coaching ki pipon ja phan sai ke deng ponta isi Primary pen higher secondary school ang deng an than bang ka dure thekti lasi Karbi Anglong autonomous council pen than bang ang hoy papleng serak nangji la pen tet a than bang la pen venture school college a than bang atum abai nong ki long le a chiklo la so ajok than bang atum school college an kapali dam pen loki than dam ja phan sung pik an Lasi Prabjin pen Karbi Anglong autonomous council atum tet athan bang la pen venture school college athan bang atuma phan achiklo jon bang ki PG abai nong do anta ki pipon serak ji aphan usuka terapia me amei phu bibi sonteron pen tuning report গুণগত শিক্ষা বা মানৱ সম্পদ গঢ় তোলাৰ কাৰণে যিটো উন্নত শিক্ষা মানদণ্ডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিগত সময়ছোৱাত আমি বিভিন্ন পদক্ষেপ বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ তাৰে অংশস্বৰূপে আজি আমি সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচ্চুকা ডিফু আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত ডিফুস্থিত আগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ক্লিয়াৰডাপ হাইস্কুলক আগন্তুক 2024 হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থীসকলক বিনামূল্যত পাঠদান বা প্ৰি কোচিং আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে বা শুভ উন্মোচন কৰিছে আৰু এই সভাৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অথৰিটি আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে যিটো আমি প্ৰাপ্ত তথ্যমতে হাইস্কুলৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত ইতিমধ্যে বহুত শিক্ষক পদ এতিয়ালৈকে খালী হৈছে বা শিক্ষকৰ নাটনি আমি লক্ষ্য কৰি পাইছোঁ তাৰ লগতে টেট শিক্ষক আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুল আৰু কলেজ শিক্ষকে তেখেতসকলে যিটো মাহে মাহে তেখেতসকলে যিটো দৰমহাৰ পৰা বা বেতনৰ পৰা তেখেতসকলে বঞ্চিত হোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেয়েহে আজি সভাৰ জৰিয়তে মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অথৰিটিক অতি শীঘ্ৰে শিক্ষকৰ পদ যিটো খালী হৈ থাকে অতি শীঘ্ৰে শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ থকা পদটো পূৰণ কৰিব লাগে আৰু লগতে টেট শিক্ষক আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুল আৰু কলেজ শিক্ষক অতি শীঘ্ৰে মাননি পৰা দৰমহাৰ পৰা তেখেতসকলক প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kedamtang matizong ni phai trok siar ni phuloni constituency ke parlo borsing ronghang auditorium holalong ingdeng inkoraisi dhanwanteri sewa yatra surhinira inkora ke thoma jaimek sewa bharati purbanchal lapen ayurvedic medical organization atumpen patra piponsi medical and health awareness camp pedopo
บางส่วนใจเมกมาติจงนิพายเกทอมารนิเพนนิพายสรเกปาร์นิอังซีเปดปอนจีบางส่วนใจเมกอาสามังกังอาลูจัสเมตรองโซรองบอดอาลูอาลงกิดูกิลักอารัดดูปิกลังปูมาทาสีการเบียงลงอารัดตุมาพันเซดาเมอาสนาสนากิโซเป็นกปาจกเจียพันปุระเซวาภารตีปุรบังเจอละเป็นอายุเวดิกเมดิคอลออร์แกไนเจชันตุมเป็นปัตรปีปอนซี Medical and Health Awareness Camp along padupon mong mangbom si Puloni ahawara longta aki joy pen Puloni arat atuma phan asona sona kiso langpon Pinpura me MLA Dorsing rong hanga chor sangpi Sabina teron pi alang li lo than bang phi boy phe seta alang li rat asai ke kle manin ke hang mate rat aphan ka chinghon ke thepi ka jok alang li sopi sangpi Dr. Rengmir so rong hang pi seta me Doktor nang mansi Puloni ahawar arat atuma phan alang ni tompen japon si aki joy pen asona sona kiso langpon ma Bang suwa jay mekalong aluhiaman pen rat cyclem bang pi sang pi Sabina teron pi VDC chairman Dhoni Ram Longhang Puloni Youth Development Committee me phu ron tu tokpi Puloni BJP Mondor President Noren Be lapen loring thepi Dr. Bodon Kro lapen nar satum chetong donsi bang suwa jay mek ing sam jin pen pachun po claim dam pen Dr. Tum Phanan Sidame Kumama Kisu Tum Hata lang pami pen lapen ang kitchitong Dr. Tum An Phansita Chipaklang Dun Pemi pen pen adak Lokera Tum Nars Baido Tum Sidame lang Dun Pemi pen lapen adak Jithan Puloda Mondor President lapen Chairman lapen Lokera Tum Phanan Sidame alang litumaphan Mesen pen Kalon dun pami pen, jingki dun pami pen, kesini lihin pen. Alang litu maphan lampi cepaklan dulu, lapen nilihin pen. Bani laso health check up aphat nilihin pen nang paansi nilipini nang kangpu pilo, kangpu lo laso resume pen. Domi thang me lapen claim dam pami pen kesini, nama resume pen ini lampi paansi check up ada. Tang te pini Karbi Prime ta biruta bangke kang toniklo